At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Maragsa ka nakman launay, Sabrina. Uray tumboy ka. Nakinobyo ka kini Policarpio. Mabwisit ak namin karigiti babae nanang. Guwapa kang titi ko nak. Insukat dakit din iti natatar nga miti siya. Nagugwapo ka numat lang dagiti pudno alalaki. Di may mayat kami no makiasawa ka, Sabrina. Ay saan kanto nga agbabawi? Tabak nang ni Policarpio. Nalawa ti talo na. Adupay ti paupaan na abalay. Narangrang ay pa'y tinegosyo na. Ay ngam dandani ka no nabangkrap ti grosarya kan department store na nanang. So nga pinaimatunan na iti sabali. Plano na kano nga ipaupalaangan ti pasdak negosyo na. Tamang patakder iti construction supply. Awan matla na sa isaya at turong ti panunok day tala kay nanang. Makababawi aksan. Natulag lang arudan ti kasaryo. Sagbabawi ka pailaan. Ay nandiyak nga rodaan mo nung kasano ti aramidak. No ibabawi ti pan nakikasarukan ko na. Amang ano, mapanunok na ti agbakal. Ay na, madanahagan man iti dayta nga ibagbagam, Sabrina. Saan ka di, ano makiasawa ka kini Policarpio? May rano dakmat nga inam? Ay, no, saan nakman mapalapalan iti kwartam? Mabalin ko matiw may agkalaw. Una yan day tangagkalong ako na yun nanang. Libre kayo ang makipangan. Uray siya kunti paralikod. Napigsaak pa'y matlaag. Kabaulak mat nga taa dalusan iti agmalam ti dakkel abalay ni Policarpio. Ti panaglabala ti pakarigatak ta. Naglaing ka nga agmurang. Day tati saan ko na lagi pa. Agore ka. Awagak mangkit din ni Policarpio. Saan mabalin ngawan ti katulong may? Imbas apasyaran ka ije balayo, Sabrina, inawis ka laangan amangan iti restaurant iti igid ti baybay. Nga imas dagiti putahe da dito itapasig a seafoods. Anya nga rod kat igid ti baybay, Policarpio. Ay ngam saor ka. Le, anya ti sinasaor ko ken ka, Sabrina. Ato ti gagayem kong abogado, inhinyero, kanda dumapay. Kaadwan na ket tim mapugan iti politika. Anam, legal ti panagbiag ko. Nagiraman ka pala iti sabali mat. Ti kayat ko sawan. Inawis ta ko man ni nanang. Tapno, mairaman mat karag ito naraman na putahe. No maipanggap iti daytaban ag saan anarigat a pagsarita dayta. At tanto sa bali agundaway. At dala ko man napatag ngay bagak. Mangalat ako may ti katulong. Ako kasanak analay nga agluto. Kan kagurak taglaba. Kat adamat washing machine. San ko kaya? Makababawi ak sa na makikasarkin ka. Saan? Uray man ket di talo ti katulong ta. Bayam ta umawag ak to iti agency. Manganta nga ruden. Naimbag mo tabigat yung ma'am. Ay, ang yaman naklaon ay, pasyak man ang tinapili yung ibaw nyo iti agkasapulan iti katulong, ma'am. Ay, sige ma'am. Thank you, manen. Bye. Ay, panagaapit ko man. Ngam, makapanawak manan. Makamulat na nadakamutaw. Agtalat na launay king ka. Napintas kami ti record mo, akatulong. Ay, talaon iti pagyamyamanak kamutaw. Awan ti dakas. Nakasarsarita ak. May panggap iti panagkatulog ka. At dapat dagiti natumpo ka na uyong nga amo no dito mangam. Kamao dyanan na. Agyamyaman damot lang kanya. O kano nga ti papan mo? Ay, hintun bigatan na. Tapno dapay gondaway kumutamang ila. Baka dagiti namurngak. Kaya masapol nga ay simpak damot dagiti papanawak iti balaya. Ay matulungan da ka kin kulas, no iti day tabanag. Kin mangburas kami tinateng. San mo nga roda kadwa na kamutaw?
Nem paglaang matkit di nga damay pasarabo ka dagiti taga-agency. Ay na, kasla sa anak pailaang amamati bakla. Tumboy ka? Nga makiasawa ka itila kay abak nang? Hoy, budiding. Sika ti bakla. Tumbuya. Sabrina, saan awagan iti budiding? Ada agungat. Ang mumutin adi na kahit nga agbaklaak. Iso a body. Body ti awag mo kanya. No saan mo tamadlaw a bakla ka? Nagtangkan nga min ti bagim. Oh, sa agbakla-bakla ka. Anya nga rod ti mabalin ko, no dahito ti marikriknak. Kan, apay anak ki asawa ka, katumboy ka. Ay, makauma dagiti babae. Ha? Kagurak ti rason da may mayat kan ti pudno a lalaki. Iso, makiasawa kini Policarpio. Uray ta saan paya madlaw a lakayon. Uray man ket di ti mauden dagiti mall ken supermarket di ti lugar tayo tasing este nanang kunaklatan takas tanto matlaeng ti pagtungpalan gumangganar pa lang ti groceria ken ti department store. Makikitak do ko nga adu ti gumatgatang. Uray no, tumao din dagiti datakala pagkatanga. So makababawi ak sa matlaeng ang mangipaupa. Nang runa ta dakkel a punerarya ti nanghijaya nga upaan na ti pasdak ti negosyo. Napigsamot kit di a negosyo ti punerarya. Aglalo idi panahon ti pandemya, Policarpio. Nagalas nga ron akit kitain a puneraryan ton ti pasdak ti negosyo. Iso nga ano sak pailaeng. Ang kumit-kita ak nga ron iti gatangag pagpatak direkto iti lumber wano hardware. Mayat mat nga agpaiso dayta a negosyo. Talaga mayat. Nang runa ti gagayim ko nga abogado ken inhinyero a politikon ket nagbalinan a politika. Ha? Mabalinda nga ron ti agkontrata ket agserserbida ni ti gobyerno. Agusar da iti dami Naganar ti semento ken darat kadagitoy takasano. Uray a pagbit pailaeng anatarimaan ti kalsada rak-raken damanan. Napaisumak iti dayta nga imbagam Agkat pudno ti ibagbagat nanang. So napig sa negosyo ti lumber wano construction supply. Agdamat sutil day tala kaya, nanang. Nuan niya lati, mairam-raman na. Saan mo nga ipagbaga alakayan? Ta saan pa'y amadlaw? Aywan gayam, nanang. Naimbag man ta saan nakasinapol day tala kay. Saan mat? Ay na, ni budiding man nga tanti kadwam. At dapay di mo masinaan day apakla. Ay di pa'y kaya tabakla ti barkarak. Saan adagiti pada katumboy? Saan ka natumboy, Sabrina? Taagasawa ka iton kini Policarpio. Haywan gayam, naimbag man ta kinayat na kakatumboy ka. Saan nga minamadlawa tumbuyak? Dahito timag ko tijak maalwadan no dadtuma. Naseksiyak namin nga agar-arwat. Pakakita mi ti tumboy na nakalipstick kan naka-makeup. Iso nga itidamo, ay hijak mamati at tumboy ka. Malagip ko lang aro din tayo namamok abalasang edin. Nakigtut idi narako ko. Nagkuyog kami di. Kaslasaan amadlaw. Nga, agdarling kami nanang. Ay, naimbag, taada na darling mo. Nakapanunot asaan arumbang ang makirelasyon kan ka tatumboy ka. Namkwata nagbaliwan kat makiasawa kan kini Policarpio. Nanang, awag ni Policarpio. Kunak man no saan nakamalagipon. Saan da ka na pagsaritaan? Ang mamangan no na patag nga ibaganakin ka. Saan lang kami na nauray Policarpio? Apagbitak matlangit mo. Sino ti kadwa mi ti mall? Ay kadwak dagiti barkadak. Oray ni budidik winog. Pudoy ti kadwak. Napayagan nagsarsarita kami kananang goytay. Anggam nalipatang nga impilin kan ka. Akadwa kan to amang sukon iti katulong ta. Ni,
Apay nga'y kuyog nakpailang puli. Magustuak man day tanga awag mo kanyak. May mayat matlaang no duwata ang makisarita itang bali na katulong ta. Sige, kano ka di? Kan anya nga oras tapno makapagsaganak man. Nakatumat kan da ito yung kamoto. Kaslamat dun mapanak makitulo diti ng katdana daw. May paglakumaano da sang kabasit na may sarabaw. Saan mo ita masayang da ita? Natagsan nga rin doon, kaya karga. Kaslak mo lang negosyante tinatungan. Ay, awan ka di ayaw tinagorder kan kayo tinatay. Anda, ni Mrs. di makurangan. Intun lawas na pailang ti pan nakasango na nga umay, di ti bugyasan. Sa may abangan no saan mo't ama nagmatang dagiti pangito tak kadagitaw. Di man lang nairanamat ngayon may na daak tapno makapagsarita kami kumamay. Saan ka di pa yan nakiasawa manay? Ha? Pandemyan sa'yo di nabalaw? Ay, yaka mo nga, yapod damdamagan. Di mo't makalagi pa ni Budoy. Na parang makapag-ginusto da kuma. Kasano nga rodan, tayo nagtulagan ta Sabrina. Nag-killjoy ang lakay. Oh, tapisik lakuman. Anya tapisan. Anay ko. Anay ko. Ay na, apay ngagtapis ka. Uray akla nakakita iti addo, abituan. Anya nga minti pang tapisam kini Policarpio. Ne, kaslamat tan may sa tiang daw. Sige. Sige man laangan. Adumot kit iti maawis ko ang kadwak. Inton maminsan laangan ti panagkuyog ta. Saan ko kumakaya ta sumurot kini Policarpio? Ngam napanunot ko apudno ti kunana. Nasaysayat no dua kami matlang ang makisarita ti agbalin to katulong may. Ha? Ay na, may isa kan tungarudan a Donya. Donya Sabrina. Bagay mo matkit de, bakla. Anya ti Serbina makiasamak idela kay abak nang no saan nakagbiaga kasladon niya. Siyak ni Policarpio Pipita. Ni Sabrina mo't anobyak na ito eh. Talulawas pa'y agkasar kaminton. Iso ni Policarpio pa lang ti Serbian Pipita. Makipagnagadak to lang iti balay ni Policarpio inton makapag-asar kami. Tablawan kayo, iti umadani na pa nagkasaryaw. Agyaman kami. Ni Sabrina ti nakaipanaganan ti kontrata a pagpinirma nyo. Ang saan ka amadanagan? Siyak ti mang sweldo ken ka. Inton nakapagkasar kami, siyak tong timang sweldo kin ka Pipita. Siyak ti babae, kat siyak ti agagam ti kwarta. Basta manaimbag ti kontrata sa kagpirma Sabrina. Ang saan mon a questionaran ti sweldo ken dagiti benepisyo ni Pipita ta sakton ti makaammo. Saan kulatan nga ron na napasbasahan? Permaklatan. Yak kaya't mabaybayag ang makisarsarita. Sige, sikat ti makaammo. Ay, natungaungat sa amat yung amo kababaya. Sabrina, inton makadanon tayo gayam ijay lugar tayo. Kumuyog kanto pa lang ijay balay. Nabinado ka maten nga imay ijay balay. Kat amumon nga ipatuldo no sa dino ti pagkwartuan ni Pepita. Ha? Tapot na simurot ni Sabrina ken ni Policarpio anang suko ni ti katulong da. Dagiti barkadak ti kadwa iti papanan mi kuma. Ngem saan kami anatuloy? Agunget ni daddy apadak abakla ti kakuykuyok ko. Nukit kita at talagang budite. Kasla sa anak amamati abakla ka. Gapo ka di tadakkel ti bagik na natasing. Natangkenak nga rod abakla. Awan makaiturod amang loko kanyak. Tarungrong duak ita. Amangan no, malam to na makasuble ni Sabrina. Naimbag man tagaw awid pa lang dito balayo. Anya nga ron kit saan da pa'y mat nakapagkasar kini Policarpio. Ay, san pa'y lakit di nakasagana ni Sabrina, nana? Ay na, anya nga tatirik na ti maikasar. Oray siya kumamat. Maikasar.
Nadula nga mina na bagay man si Mang Patpipita. Kasalamat tan saan ka nga gabi di jay lugar yun. Nagimas di pandistan. Kagam awan dakas na nukas pangarigan Sabrina. Saan ko abado? Dagita, Madam Sabrina. Naknatang, dagita yung sangkot ko. Produkto, medyo lugar niya pagyasan. Wow! Akat agyaman kami na unay. Mairaman kami iti natin niyo, Pipita. No amukla kumaan na sabsapa, uray inyad adong kuman. Uray ta adamot na kilalugan ko apagiluganan. Ne, ano mga itiadoan natin? Masayang lang. Saan na masayang, Sabrina? Tama usarto inton ang kasarta. Ay, kat nadadaal to na. Ala, umay ka kinita nga itulnog ka ito kwartong Pipita. Makaw-awid ako. Saan nabanugan? Saan mat na nagpabatubat ni Sabrina, Pipita? Di na pa yan kayat nga itulnog ko. Langanan, pweso din na bambanlog, sir. Mabisin kayo ka day? Iluton kayo, iti ka ninyo. Saan na ka mabisin? Ura inton rabi langan. Indakit aginanan. Inton bigat langan ang mga opisina ak. O uray si Kapipita. Saan ka kuman arimwar iti kwartom tapno aginanaka? Sige nga ron, sir. Rimwara kiti kwarto ka ata, amang ano ko naknod na masapul yung kanyak. Ay, pakmik pa yung arod na kiti yung sangkot ko anak na tang, sir. Ay, natnaw ko na singpot ka na anos ni Sir Policarpio. Ni Sabrina, ti kasla na uyong. Kaslalakyan mo. Yung mga paingaro daw makikasar nga. Amang ano nagbiddutak lang. Sa bagay, ano matikas ta. Andan tupay nagbalin nga amok ini. Nga agasawa abaklak ang tumboy. Inmon una pa yan ang nakikabalay ti katulong nyo kini Policarpio, Sabrina. Saan na problema dahil ta kanyan? Katulong lang ni Pipita. Diyak kaya't tiagyan iti balay ni Policarpio. Aging nga iti saan kami makapagkasar. Ala, ipapastakid di ti agpasyar. Tabalasa pa lang. Oh, kanya nga Rod. Kalpasan na makapanganta dito yung restaurant. Pamananta nga Rod. Sige man. Ado ti mo mapagbalugan ka. Agpanunot akpay. Kasla. Ada nakakit-kita akong iti may sa kadag iti simrak iti restaurant. Ay na, lalakay dan. Wag, gwapo da pailaan. Brahma na ti kinabaklam. Uray lakay, di mo pa kawanan. Oy, nagsawa tay perfect. Uray si ka. Lakay mo ti pakiasawam Langad dati agpapadabak nang. Hindi ko siya tinalakit eh. Ni Policarpio ti may isa kadwada. Nakita na tan. Kat agturungan dito eh. Oh, Sabrina. Kasla malasin ko dahito kadwam. Dahito ay samot bouncer ijay Red District daytoy. Policarpio, iso ni Buddy. Barkada. Kastagayam. O panawan kayo pa'y. Adda na patagapagsaritaan may kadagiti patak ani kusyante. Ijay tantulangan balay nga agsarita, Sabrina. Hala, nakabasulak samot din ka, Sabrina. Pagsilosan nagsa ni Policarpio. Ang mga no saan matuloy ti kasaryo. Bay amlatan no sana matuloy. Awan na sakit ti bakrang ko. Isak lang ko tapno danyo sak iti panang ibabay na kanyak. Anya? Mayat ti discarding girl. Awan ti nasakit abakrang ko kunam. Ngam, tanyo sumut gayam. Ala, sika, nagpigsakit ng ti katawam. Budiding. Uray laan na patalyaw dagiti nakatugaw iti kaasidag ta alamisaan. Nagkumintang ka. Nang kasla saan da amamati abakla ka. Che? Boxing tupay idag girl. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik tayo man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Oh, impapasyumanon kini Budiding, tinagpasyaran niya. Bigbigat pa lang itay rimuar kayo. Anya nga ron tijak pang ipapasan kat.
Jakton maarami ti kastoy, inton agasawa kami kini Policarpio. Ah, tuon gayam nanang. Imay ka din ni Policarpio? Saan ba? Dadanon kami ngamin kan ni Buddy, iti restaurant ang nagmimitingan da negosyante. Imbaga na, agsarita kami to ijay balay. Ay kat, ang mga no ijay balayo ti kayat na asawan. Ang mga no urayan na ka. Nga kayo matan ayan nanang. Saan kami pa nga agasawa? Ay, wan gayam aya. Aginanaak pa lang arod iti kwarto. Tawagak inton madamdaman ni Policarpio. Hello, Sabrina. Kasangsangpet ko laeng. Kat kalpasan ti pa nagmi-meeting media restaurant na nagkikitaan tayo itay. Napan kami itinalawa akatang riban. Apan panggapan mi apatakdiran iti beach resort. Nagatuman na mapampanunot mo ang negosyo, Policarpio. Di ka ba umang agpabak na? Anya nga rod, kas itay kunadan. No asino pa dagiti babaknang kat isuda ti ad-adda abumakbaknang. Saan nakadimat lama kasi nga? Isungarod nga agda oras ko nga imawag ka. Nasango kon. Kunat mo kadanon ka dito'y balay itay ka. Ti amukmet no si kati umay ditoy. Naging inturay tagayam. Saan ta nagkinaawatan? Sige umay kami inton madamdama. Urayan na klabiit Sabrina. Ikan ka iti 30 minutos amang balkot kadagiti alikamam, Pipita. Ikargam amin iti maletam. Apa yan, sir? Pagawinan nakmatan na din na oras. Manya ka din nagmasulong ka na kayo. Saan ka nga agsaludsod? Agtungpal kalatan. Saan ka unay nga agnernerbiyos? Mga nusak ti agnerbyos. Katjak mapupuutan nga adda tagayaman iti terminal ti boss. Sir, mapanak nga ron. Manya nga doon mapaspasamat ka ni Sir Policarpio. Nagkalsamot din natugawan ba ito yalakay? Umisim ka mat Pipita. Madanagan kan samot launa yan. Masadutak la kumaabumangon nanang. Nasakit ti bagbagik. Kang makaturturo ka. Ay, nanagsapakalakit di nga minan anagida. Sarsardam pa'y laang. Nabanlugak nga rod iti panagpasyar mi kini Buddy. No idi kabalog mo atumboy kapay laang. Pasaray kaltaangan tirabi eh. Wano parbangon pa yan na makasangpet ka. Uray na puyatan ka, rumwar kapay laang. Di pa lang kami ipabigat ni Policarpio. Kasla saan mo ta nadungtang ti aldaw. Ngala, rumwar kakitin tapno saan da mataktakan. Nga agur-uray iti salas. Ni Pipita? Kadwana ni Policarpio? Wen, balasang ko. Intugot na paikit din ti malita na Akin malita nanang? Ni Policarpio? Isod ti umapon dito'y balay? Imbes asyak ti makipagnaad kan kwa na? Ay, loko day tala kaya. Saan ko lakit di nga ipalubos? Agkasal kami pa'y Ni Pipita ti kunak, anang itugot iti malita na. Akin malita nanang? Ni Policarpio? Isod ti umapon dito'y balay? Imbes asyak ti makipagnaad kan kwa na? Loko day tala kaya. Saan ko lakit di nga ipalubos? Agkasar kami pa'y Wen nga rod, nangag ko ti panangibaga ni Policarpio ken ni Pipita itay nalikodakon a makipagnaed kadatan. Saan ko maawatan nanang? Anya aya ti agay ay ayam iti utot ni Policarpio. Ay apo, agtignay kakit din anak ko tari. Makaturturog ako na. Ingkasang dan. Sige, orno sa klatibagi ka na. Kusok-kuso ti buok ko. Kansuktak ti pagan-anay ko. Nakasagana ak atalagan ang maturo. Gapo iti nalaos a panagayat ko kan ka Sabrina. Napanunot ko. Makipagnaed pa ilaang ni Pipita kada kayo ken nanatasing. Tapno saan ka amarigatan nga agtagibalay? Ni nanang ati marigatan. Kunakmat kan ka ajak na laing agluto kan kasadot ko ti aglaba. Isungarod at tapno saan amarigatan ni nanang. Kasapulan yun ni Pipita. No ilalaan ti asawa, dungdungguan ti natawan ka kumano saan agapo ken nanang. Ang dagaya malagip ko.
At damat la bakante apag kwartuan ni Pipita. Adda ba kanti a kwarto? Iso ti ayan nagitidag duma akawas mi. Adusa na langan aapak niyan. Ay, wala. Pabalin mo ta makikwarto akin ni nanang yaw. Ay, saan na pipita? Ang mga numatumboy ka kininanang. Nalapsat pa lang ni nanang ko. Naangaw kagayam, Sabrina. Jack agbabawi no apay asika tinapilik nga asawaan. Oh, kasano, Jack ko nagbayag. Panawan kayo nga rudan ka ni Pipita. Pipita, agan anus ka, wen. Wen sir, awan problema hindi na ita. Nakintutak kita yung baga ni Sir Policarpio. Balkutak na kita kawas ka. Kunak mapapanawan na ko. Awan matpason ko ah. Anda kaya? Dito yung balay ito sa Sabrina ka nanataseng. Tinangipanan na kanya. Nadungo alakay. Tauray saan da pa yan nagkasariti nobya na. Di na kaya tamarigatan. Andiyan nga ta talaga tiyagay ay ayang may ti panunot na. Ay, talaga makaturturog akong bes. Apay ngay mawag ka ngamin, katrabiin. Mahilig ka kanya akon? Ay, bakla. Noon niya ti pampanunutan, nagpindot ka. Saan ang mabalin nga agasawa ti bakla kang tomboy? Ay, talaga asan ang mabalin? Di ako maalat yung tuturukan. Agasan, kailangan adimtang ni Policarpio. Anya? Ay, maganata na sumaruno ti panagpunyagyo, kalpasan ti panagkasaryo. Sumartan ka. Abos na sa anak may anak kasagana. Kagdwa na ni Pipita kat impati na pa yun nito'y balay. Oh, anya kumatidakas na, aber. Di mo pa'y kayat. Talaga na dungo tila kayong agayat. Anya, di kayo pa'y nakapagkasar. Inikan na kaniti katulong. At naatap ko ba di? Maturog tamanlangan. Ang mga no, agpat-pat nagkiting agsarsarita ta. True lala, Sabrina. Babayu! At nga ta nalipatan ni Sir Policarpio ay magkakanyan. Hello sir! Nayong pagkarabio. Pipita, Jack mata na ilawlawag no apay nga impan ka dita. Kapo iti pan nakatarantag. Agasam no saan amatuloy iti kasar. Sir? O, denggam ti bagakan ka ha. Kayat ko akadwaam ni Sabrina iti amin apapananda. Nalipatak lang tinangtad iti kwartakan ka. Taad na kumagastusin nyo, nagpasyar kayo. Ay? O di! Umayo-iyag lang tan sir. Ha? Ay na. Ilakay Policarpio gayam tinagtuktok itay. Mapingat ha. Naimbaga bigat mo, buddy. May lasin nakmat lang ata. Ay, one sir. Da kayo ni Sir Policarpio, apakikasaran ni Sabrina. Nagkasat at talaga tigayim ko. Ay, dumanon kayo gayam, sir. Naagyaman ak, buddy. Agtukaw kayo, sir. Mayat ti bagbagim, ha? Bodybuilder ka nga taya. Talaga kababagik da ito'y, sir. Imalakan papangko adakal ti bagina. Oh, malalaki nga ro do kasta. Makapudno kay tinobyam. Kabailam nga ta, gwardyaan. Ay na, awan nobyak, sir. Lalaki akas kada kayo anapuner ti kayat ko. Kayat mo asawan? Un, sir. Oh, San pa'y bang obvious? Baklaak. Sanyo na pigsaan, ha? Ang mga numangag na kayo ni Papang. Kat bulbulon nakmanan. May pagkabigat yun, anatasing. Nariyadam kayo gayam. Nariwat pa ilang nakariing kayo. Dandanin alas 5.
Nasipnget pay laeng ata at idog pay latirabi eh. Talaga ama nagsapsapa ak nga agririing. Gagangay nga ta ati bumakuton. Oray siya. Masapak mag-agriri. Anya ti mabalit ko nga itulaw? Ay, awan, Pipita. Nakaipapudot akon iti danom apagkape. Agkirugak laengen iti innapoy ken agprito ak iti daing ken itlog. Siya, kung ti mga ramit iti daytata, to serving nga ta ditoy. Ay, jakman ngamin maawatan ni Policarpio. No apay nga imbaon na ka ditoy. Awan mo ti ado at trabaho ditoy balay. Adun at katitrabaho no kaya, nana. Agdalo si tiyo nagtibalay kung agsaga di terubayan. Agsapa pay laang ng madaman ti panagmarites yo. Saan kami nga agmarmarite, Sabrina, agsarsarita kami laeng. Nakariin kayo matgayaman, madam. Saan pa yung anak kakirog ni nana tasing itiin na poy? Agkape aklaang. Saan ka mamigbigat, Pipita? Ay, Siyak laeng ti mangmangan ti innapoy iti bigat, Pipita. Kan mabalin ka di? Saan nakawawagan iti madam? Kababain ka dagiti kaaruban ng mga da. Pag-arupon ka pa yung agpipisinak. takter alalaki tirwangan. Kaslabak lang ang nagdakkel matibakina. Hoy, bakla! Nasapakalakit din nagsagad, Sabrina. Umayak man! Napagpindutan na ka ni Sabrina. Sir, dumanan kayaw. Adda iti unag ni Madam Sabrina. Ha? Ay, kunak no si ka ni Sabrina. Siyak ni Pipita, sir. Inalanak ni Sir Policarpio ang katulong daki ni Madam Sabrina. Que barbaridad! Claudia de Sobel. Big-bigat. Nakaululap. Sa awagan nak iti, sir. Baklaak. Mabalinnak nga awagan iti budiding. Tawanak mo't ije balay. Uno body kunamlatan. Ay, nagdakkel namin ti bagay body. Kasla sana nakapapati ang bakla ka. O sige, panawan kan. Ang mga numatapukan pa'y tinalinis akudil ko. Jaklaki di kayat ti agpul boss iti tapok. Che! Day tangaro ti saan ko amaawatan kini Policarpio, badi. Kalaat nga inyig ni Policarpio idirabi, day ta akatulong idirabi. Uy, bakla. Amom ka di nga imay ni Policarpio iji balay ang nakasapsapa. Ha? Nasdawak nga rod. Bigbigat ana sa nga ilik. Tiyam mo nagayam kat lalaki at. Lalaki ka mata talaga. Bakla ka laang. Di kaya't ko asawan. Diyak kap-kap na kan. Ngam, atap ko laang. Nagselos samot ni Sir Policarpio. Anya? Ah, mabiit lang ah. Oh, Bay aman nakasaritak ni Pipita. Ang mga naadaki din na ibagbaga ni Policarpio kan kuana. Agpudlo ka man kanyak, Pipita. Ha? Agdalakit din na ibaga ni Policarpio no apay nga inyig na ka ditoy. Naglawamot nga ganyan. Saan da ka kasapulan? Kas kinanak kinana tasing, madam. Aduti mabalin nga aramidan dito ino kayat. Putnumat kinditi ko nam. Kaya't mo ta ibaon ka nga agmulat ti kamuti ije bangkag? Mabalin mo't lang na, madam. Kabalak nga aramidan dita. Dito'y kumatrabaho ti katulong, ti pangibaunan niya kanyak. Idila ko makalman ngayon may ka ta pinaglaba ka. Ngamtsak kaya't nga awan mo ti pagsarsaritaan ta ah. Anya ti imbaga ni Policarpio no apay nga inyig na ka ditoy? Tapno manamayan kayo kanaw. Kan adda pa'y may sakit baga na kanya. Kadwaan kayo kanaw. Iti amin na papanan niyo. Ha? Ano tangapay ka no? Ay, di namot ka ni baga. Ano niya tiga puna. At dalakit di at atapo man niya, Pipita. Ibagam no niya ti pampanutom. Kaya na siluso. Di pa pala nakapagkasal. Bapaawit lang at ako pa nagkasal. Amin, madam. Talagang awan ka mo. Narigat mo't na ga. Tapakitisan ko kap na ka. Ayawan gayam ti serbi makasarsarita, Pipita. Panawan ka man langan. Na, Ay,
Ay nga ay ati problema yung kinipipita sa Brina. Awan na nang. Masurunak lang kin ko na. Nadyak makapagtapal. Ipakat ko ti kinatumboy ko kin ko na kad. Ano pa lang ti pagmulmulang lang ang pipita. Panawan na kami ni mama. Sige, Pipita. Siya kunti makaambo kini sa Brina. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. Tatlog tultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Apay mataya, akas diti imbagam kini Pipita sa Brina. Imbagam kit din nga ipakat mo ti kinatumboy mo kinkwana. Masurunak nga rod kin ko na nanang. Ay, awan kas kan na kasarsarita. Dalakit din ay baga ni Policarpio ken ko na no aping ang baon na dito balay. Saan kami pa ang nakapagkasar na na? Selosan. Sino kumati pagsilusan na? Nakita na kami ngamin kinibadi iti restaurant. Sa bali matan ti pinanunot na. Saan pa anak iti panangibaon na kinipipita. Napanpay lang kinibadi. Kurt, Namon na bakla ni Badi pagsilsilosan na. Tungkwan. Diyak lang aro din ituloy ti makikasarkan ko na. anya? Kadno, talo alawas langan, agkasar kayon taon. Uray, tanapanagnakan naman na bakla ni Bade. Iso nga awanan, ti problema. At napagmikit eh. Naiso nga yung baon na ni Sir Policarpio rin ay. Tamabantayan na kanyak ni Sabrina. Ngam. Problema daday tanan. Nagsilselos ka ni Badi bakla. Bakla mat kayang na yan. Katnimot Sabrina. Ay, jakin pagaro patumboy. Naimbang man. Pamayat ang makikasar kini Sir Policarpio. Ay, Pipita. Makaamo ka kumalangan na mga awat iti kinasabrak ti panagsarsarita ni Sabrina ken ka. Saan ko maarumba nga pagpupudutan na ka? Imbagak matan kini Madam Sabrina tigabuna. Ano apay nga imbaon na ni Sir Policarpio ditoy? Saan ko maarumbang amay ramraman ka takatulong ka lang? Awan tirumbang apagatapan ni Policarpio. Naimbag pa'y kiti. Makikasar ni Sabrina ken kuana. Kastagay ang pipita. Agkat pasensya ka no na iramraman ka. Ang awan pagdanagamon. Saan akong ngagselos na baklamot gayam ni Badi? Jakmat yung pagaro pa baklamat gayam tanakdakkel mat bagina saan? Uwan gayam, rimwar ka din ni Sabrina. Saan saan? Ang pupukit ti kwarto na. Madinsamot ti bagbagina. Nay, iso ko mga ron tinawagak. Tapno agpa-doktor. Angam saan abale, umayak dita. Basapol amasigod ti marikrik na na. Darigatan no saan amatuloy ti kasarme. Saan samot na masakit? Madmadilang ti bagbagina saan? May samot lati kaya ta sa unday ta. Sige nga rodan kat ne, mangag na tapay ngagsarsarita. Ang mga no sumublat nga agimon no apay asika ti awagan. Sumagmamanulaan nga daw ag kasartan hani. Nakasagana aminan aggraman pan nakaarkos ti simbaan kan ti resepsyon. Kayat ko ni Badi ti may sa mga arkos iti simbaan. Oray ti takaangayan ti resepsyon ti kasarta. Saan ka ngagdanag? Addan nakasaritak may panggap iti daytabanag. Nabayagan na gayam ko ni Badi. Uray bakla. Kan may saak matatumboy. Amo na ti magust-gusto amaris. O sige, sikat ti makaambo. Amangan no kaya't napay ti tumulong iti beautician amang urnoskan ka. Ay, sabali bakla ti lugo. Nadlaw kumat nga ta, Policarpio. Natangkan na bakla. Saan na nga mo ti agardyon? Mailawlawan na nga ron ti bagina apod-pod no alalaki. Iso nga ron nga isot nagsinusam. Pasensya ka lang kumanhani. Promise, agparinto mga agpaitisangom nga agsapata sa anak to nga agselos. Pagkat katawaan nagsamot. Kasano makapagsapata ka nakaparinto mang numadamati pa nagmanehong loko. Huwag nga agpaiswan niya. Masaludsod ko gayang Policarpio. Awan ka diti driver mo? Kabalak pa'y matiyag maneho, honey. Saan ko akasapulan, di bodyguard?
Sursurwan naktuman nga ron nga agmaneho. Motor lang amin tiyam mo nga imaneho kat Policarpio. Aging impaki kamutan ka dagiti badong pipita. Agsubli ka din iti balay ni Policarpio. Dahita nga mintibili ni Madam Sabrina kanyak, sakpay arimwarda kin ni Sir. Sana kayat nga agidan kami tomapan iti balay ni Sir Policarpio. Tumboy ngagpaiso ni Sabrina. Nga madamat patpatyan na. At damat pagimbagan na. Tapno madalusak ka na yung bagti balay na. Aglalo ti kwarto da nga kasawa. May kanto tulungan. Oray saanan nana, kabala. Kinasarita nakmat nga minti anak ko. Ure at da ka kano akatulong da. Inal daw kano nga umayak ijay balay ni Policarpio. Wow, bagay mo launay dito trahe de boda, honey. Nakapimpintas ka. Kasla saan ka tumpoy? May ayahan iti awag mo kanya ha? Ha? Ay, aywan gayam. Ang mga namangagnak ni Sir Policarpio kat pagsilosan nakmanan. Kasano kumamangad na ka? Manaksit nga agpulong dagiti pada mabakla ang mga arwat kanyak. Disnogan ka nung kung tarak tupay kitdidan. Uy. Ala, tilay bagbagamon. Uy, tumboy ka talaga. Agdal na naman. Tandanan. Sa anak nga awagan iti hani. No, pinawilak tupay ni Policarpio ang mga awag kanya iti hani. Ah? Apay mat. Di mo ka di kayat nga aglailokan ka? Ika sa nagkuyog kami nga agpasyar kat agdamayran ng agnagan iti hani kat asiganda. Kamaudyanan na nakapagkasarta matlaing na Sabrina agasawatan. Ay ayatin ka unay. Patpatgan ka matunay, Policarpio. Nakaragdrag sakak. Sampay kumata sa anak ko pagsangitan. O anyaga po apagsangitan ka. Ay, kablahawad kayo, anak ko. Sapay ko ma. Tanaragsak ti panagdan na yung agasawa. Agyaman kami nanang. Ikarik ka na kayo. Datayon tiyo mo nang nagpapicture na nang. Ay, marunong tun dagiti daduma. Alpasan na, mapantayon tun iti pakaangayan ti reception. Ay, bakgayam ni Buddy makipicture ka datayo. Akat ang damat na iti agvid-video amang picture ka na tayo. Policarpio, sabali lang no iti bukod ko a cellphone. Ay na, Pipita. Makapaapal ni Sabrina. Kanong tumagngata nga mangi kasarakan niya. Sikat di mangi kasar, bade. San asikat di ikasar da. Oy, bakla at Pipita. Amangan no nalipata mon. Nasaan ka mat lang nga bakla? Langalaang ang tipusok, babahay ak. Kagurak da ito'y alangak. Kaslagla ko makadam, mahana kan Dory. Kaputa kaslaglang langada babae. At na nagwapo negosyante anang isina iti nobya da. Ay nga! Saan pa ila mabalintag kasal ti agpada lalaki tapna mo? Ha? Saan ka mababalaw? No talaga kasta tirik na? Agkaanaridam kayo na nataseng. Paribangan pa ilangam nakaring kaya? Awanak ko ma dito ita, no saan nakapinilit ni Sabrina. Ay, naimbaglaki din, tada kwarto ang nagturuga. Nalawa na ito'y balay ni Sir Policarpio, nana. Adu, tiba kanti a kwarto. Ni Soana rigat ti trabaho makatulong. Nalawa ti dalusam. Kasapulan na ka talaga. Kunamat ni Sir, nga uri saan ngayon aldaw, madalusan dagiti dato mga kwarto. Ta saan mo't karoda maus-usar. Nga mamangan no, pagbalayan ti lawalawa, kan dagiti utot. Eh, Pipita, ibagakken ka da ito eh. Ngam saan mo nga idandanon kini Sabrina, taamangan no agungat. Ha? Sapay kuma, tamaadaan da adagos iti anak kini Policarpio.
Sa panakit din ni Policarpio ang makisarita iti salton. Sabi nagpigsamot nga rod ti timot na. Kas timot ta da ito yalakay. Maka-step po. Naimbag ko man sa anak pinuyat yun. Sabay ko matagdildila ka nga Angel, amigo. Nagpigsama ng tikagak na. Makapauyag mo, kita nga ibagbagam. Gunggunan. O tumatkit di. Di pala sumardang ang makisarita iti cellphone na. Tumutulog ak pa lang. Asawa, Kasi sayat sa lang na rumwarang. Naladawag kami na ng asawa. Nang yak ko man nakaasawa ito, Bing. Sige nga ron, kumpadre. Oray tinawon kanong aga na. Ani, Pakawan. Di pa ad-adda kumutunga. kasano da ito yan? No imanugot ka kumang aghani munta ijay Japan wano Hong Kong. Hagdak ko mapilitan arungwar. Tapa pa naman Policarpio. Ni kumpadre Rogelio nga rod, at da ka no naamam mo na nga investor. Di mo pa ila natultuloy ti plano man negosyo. Sa bali man na negosyo ti pampanunutan. Bakit aknoan niya ti matuloy? Agdi ko sakon. No manugot ak nga aghanimon kami. Namuna ta, uray makabulan ka na. Ay, payagsi ko ka dinaurasan. So anang saysayat no, managruar. Uray man kit di ka nayon ang marabian nga gawin. Diyak may imagine ti lang ak amasikog. Anya nga tatima ko na dagiti sigo da ka tropak na makita da ka masikog. Buddy, naimbag tayong mawag ka tapno da ka sarsaritak. Apay nga mina di mo kinayat ngaghanimon kayo. Barang intugot at kumamat. Bakla ka. Ang mga no, anya ti pampanunutan. At da ka lang iti sangok mapapispisan ka. Problema nga min, di awan kasarsarita na. Malaksit ka ni Pipita. At dapay ni nanang mo. Ay, jak lang mo no, nagawi din gayam ni nanang. Sa anak pa nga minarimor dito kwarto kat. Anya? Ay, ituloy ko man lang ang timaturog. Nagsaro no ariamwar da Sir Policarpio kananatasing. Amangan ninton bigat. Iso ka nun ti pa nagsubli ni nanatasing. Hay, aldawan. Di pa'y rimwaramot ni Ma'am Sabrina. Saan nga tama bisin aya? Nabanlog kin na puyatan nga ta? Malaman ka ti di sumangpat na kini Sir Policarpio. Manipod iti resepsyon. Adda kayong matgayam dito balayo na natasing. Kunak man no makipagyan kayo iti balay ni Sir Policarpio. Adamat balay ko barok. Mapanak la tumulong no daduma. Malakset no at danton ti apokaw. Maganatan kayo sa nga po ko ha, nana. Uwan ko ma, tabarang makitak pa iti panagtakal na. Ang kaslasan mo't akayat ni Sabrina ti agsikog. Ano ya? Babalin ka di matgarod ati agsikog. Kaubingan na. Malakset no da diferensyada. Pasensya ka na ko man no, saan ka na oray? Kapilitan na ni Pipita ti kinasangok na tanan ng rabi. Ay bayagak matlaunay itinapanak Sabrina. Numuna ta ang biyahe akin tun lawas na. Kalkalaingan na kumangamin no naghanimun ta. Tama ng tibaga na kanyak. Masurunak. No agbiyahe ka no lawas na. Kasano ti panang sursurum kanyak agmanayo? Naiwan na ya. O sige, sa anak arum mo rin ton bigat ta suruan kang agmaneho. Giyaman na kahani. Wow! Maragsakan nagkainawagan itihani, Sabrina. Saan lakit di nga iti kaadwan ti tao, Policarpio? Awen gayam, manglukat ta iti ATM card mo. Ken credit card mo pa yan. Rumwar ka atap no makaaliwaksay kamat. Agyaman na kahani. May karin. San ka ngagsaselos? Talaga saan akong ngagselos? Anya kumapay ti pagselosak, agasawatan. No dayjay abati, saan ko apagselosan? Tabaklaket nga rod. Apay ko mga minapagsilusan. Di ka pa'y agmauyom no pagsilusan kat bakla.
Nakaalalas lang kami nakitkitaan abakla. Tanagdakkel ti bagina. Kaano nga ron ti papantay ti bangko? Inton bigaten, amangan ngamin no ado ti pakakumikumak. Gam sigurado nga adalat ta panawan ko para ken ka Sabrina. Kayat ko, maadaan ta adagos iti anak. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Basta nakatupalak. Mga no, pinatulak ko man, no. Pinasubsubak ko ma. Tauray mapositive pamarang na. Ang pustisan samat. Anak kitin ti bagbagara kanya. Ulo, santo mapasamak na ita. Anyan tulangan tilangak ng sigaw. Mga no di tapay ti pakatayak. Makaputot pa nga ta. Katlagayan. Amuklatan amay saka kadagiti umariwawa iti kalsada itay pade. Malasin ko titimag mo. Saan kayo pa'y nga taan nagsisina? Saan da kayo binugtag dagiti barangay tanaw? Ay, awan ti problema kadagiti barangay tarangad. Ay, tanod kunak kuma. Amangan apaan nak ni Putin. Sino Putin ti magbagang baday? Putin, ay. Putin kun kunak meten ke ni Purina. Ani Puring ti kayat ko asawan. Ti may sa kadagiti tanod abakla. Mas daawak no apay nga inalad at tanod. Kat manginom kan sugador. Che? Bakla kayam tayo jay. No lalaki mo ti taktakdar na. Ay, ad-ad ng tikigtot yo, ani kapitan kat... Ay, nagado amay ramraman ko. Ang angakula ang dayta na natasing. No kasta una ya pa nagpatpatay na kini kapitan. Bigat nyo, madam. Itimlaan kayo ka din kape, ha? Sana na masapula damagang pay dayta Pipita. Agtempla ka dagusan. Ay, wan, madam. Malagip ko gayang Pipita. Naibaga ka din ni nanang no umayita bigat. Iyak man mo, madam. Awan mo't na ibagbaga na kanya. No kas pangarigan umay ni nanang. Diyak kaya tatagabuang. Ay, talaga mo ta saan? Kababayin mo ta? Kabalak mo tiyag trabaho? Saan ka man ngagpangpangas Pipita? Katulong ka lang. Ay, pangasak ka no, talaga tumboy tayo yung asawa ni Sir Policarpio. Pipita, nangag ko tinagsarsaritaan nyo kan Sabrina. Inkurimid ko tinakisarita ken ka. Pasensya amlaangan ti asawa ka. Saan mo apagpungpungtutin? Narigaten no maalisan. Ha? Masikugat ni Madam Sabrina, sir? Si Kabat Pipita. Si Kapay ti ad-adda magagaran. No may katlo palay tangaal daw nga agasawa kami. Angam sapay kumata agdildila ka nga anghel. Adda napanunot ko. Tapno po may suti ko nam. Anya dito, sir? Secret. Saan ko pa lang ay bagbaga? Yak nalwadan, titila ka nagsalud-sud, sir. Talaga magagara ni Sir Policarpio ang agsikog ti asawa na. Malaksin iti ATM card mo at dapat yan credit card mo. Iso ano anda kayat mo agatangan, awanan problema. Agyaman naglangon ay Policarpio. Talaga nga ay ayatan na kanya. Pagduado-am ka di pala dayta, Sabrina. Anyaman akid dawam basta pagaragsakam ipaay ko. Awan gayam, mapanta iti dayjay abanda. Anda kayat ko agatangan. Saan ka kadi amapan mang opisina? Uray inton madamdama. Agpasyar ta pailaan. Sikati makamo.
Talaga nadungo ka kanya. Siyempre, akan kasla honeymoon tapay laeng. Ngamin nabiit tapay nagkasar. Mabit lang. Itikit seksyon di pagturungan mi. Anya nga tati panggap ni Policarpio. Amo Sabrina pinampanunod ko idirabi eh. Sakbayan tan ti aggatang iti masapsapol ti agbalintungan anak ta. Ha, kaslaan anib ako nada. Anya? Kumatang ta iti kompleto akawas kan alikamen ti may samaladaga. Kan mga latapayan iti crib para lalaki kan para babae. Tadi ta mo no lalaki wano babae ti agbalin nga anak ta. Wano saan amangan no singin. Ha? Apay, di mo kadi kaya ta singin adagos ti agbalin nga anak ta. Mabwisit ako itinay doon na kay. Agrarama na maadaan ni di anak. Tsaka makatapal. Matanog ko ti darangitong na. Hay, si kamat gayang body. Dumanon ka? Agyaman nak, manang pipita. Wow! Napimpintas man gaya man dito yung nagtibalay ni Policarpio. Talaga abak nang. Naggasat tigayim ko. At tumaw ka ah. Ay, anyat kayat mo merienda? Wow, social ka katulong ha. Damagam kanyak no niya tikayat ko meriendaan. Ay, oray tumboy tigayim ko. Baknang tinakasawa kan ko na. Lakay lang aminan. Ay, naulimag ditoy. Ayun gayam, ni Nana Tasing. Saan mo't pangim-imay dito eh? Ay, kung naklakit din no imay ditoy. Agad ni Sabrina. Nagkuyog dari mo arkin Sir Policarpio. Napanday sa iti bangkaw. Tsaka mo ano sa dino pwede sumarunong ang papananda. Siyempre, no napanda iti bangko, mangirwarda iti kwarta. An-anwanda nga ro ti kwarta no sanda mapanigastos. Ay, makapaapala talaga ti gayem ko. Kaanong tumat nga tangad ang mga sawa kanyak abak nang manang pipita. Naggapuak ijay balay ni Policarpio, Nana. Tiamok numadanon kayo ngamin ijay. Ay, mabainak kami kini Policarpio. Akasla bumalayak mo ito na ijay. Kabaalan ka naman ni Pipit at trabaho na ijay. Ayun nga agpaiso, Nana. Adala nga ro doon katulong da. Ay nan, makapaapala talaga tigayim ko. Kanon tumat nga tangad ang mga sawa kanyak abak nang. Sikat ti mga asawa. Sana sikat ti asawaan da. Oy, ni Nana Tasingmat. Amuyo lang nga ro doon abaklaat. Saan nga rod anak kapapati abakla ka bade? Ha? Kaputa nagdakkel ti bagay. Kad may sapay. Tomboy ni Sabrina. Nakiasawa mo't lata. Ang baglakit din ta na iti pinagluganan ta, Sabrina. Adda nang ikargaan ta kadagiti ginatgatan ta. Nakadado kami ng ginagkatang mo. Uray saan mat alapatang. Ang mga nung madadahal itong nagiti ginatang tangali kaming dawing. Di mo laan mo tigasat. Amangan no inton bigat, masikog kan. Kano? Gano madadael, di gumatang tantumanen. Oo, dagay mi bagak. Amok matiyag maneho. Ikan na kumay tibungkod ko alugan. O, adu tilugan ni Jegarahe. Angam no kayat mo ti kabarbaro awan problema. Di gumatang ta iti parakan ka. Agyaman naglaunay, Polly. Ay, nakadundag ito yung bato ka alikaman di may isang ngobing. Naimbak ta na lao na iti may sabakan ti akwarto. Inya di niya ka na batuaw. Kasla iti kwarto ni Madam Sabrina. Ay, anya nga na pasamak nan. Pipita! Umay ka man dito yung kwartok! Larasan! Kung nakananyat na pasamak at kini Madam. Why na maya kaon? Sos! Kasla na pagyumot na dito kwarto na Madam Sabrina kan Sir Policarpio. Anya pa lang ti pagmulang lang ang pipita. Urno sam dagiti wara dito yung kwarto. Ay, uwan, Madam. Darasam tagkulay. Ay,
Ang mga nasikapay ti pagpupungtotak. Yan nga ta't problema na. Nagragsak na dimdam kini, sir. Makapungtotak lao na iti tayo alakay. Manupay lang nga aldang manipot nagkasar kami. Di matangan ka nagitibado kang alikaman tubing. Madam. Nembag, agpatinggalang iti kasta ti may saong. Iyo, parparak lang kumatirupa nila kay Policarpio. Saan ko akayat tagsigaw? Saan ko anadamag kan ni Pipita itay simmangpat kami kan ni Sabrina anaggapo iti mall. Isumat la saan kayo anadlaw? Saan kayo gayam nga imay iji balay? Ay, awan mati aramidag Policarpio. Kanadamot ni Pipita. Uray awan aramidin nyo, umay kayo latta, mami. Awan gayam, adto iti ginatang ko para kada kayo. Umanay mat nga kada kayo. Sapay ko mata magustuhan nyo. Oh, may bagay mat kada kayo iti kunak. Ay, anya kadida ito ay Policarpio. Nakiamadak. Kitain yun to, inton magapanawak. Wan gayam. Aha. Oh, kwarta para kada kayo. Ha? Awatin yun, mami. Amok akasapulan nyo daytoy. Kano adda kaya tso agatangan di adalat na madadaan agastusin nyo. Ay, agyaman naglaunay. Ay, naging bagkakit din. Talaga anagasat ti anak ka. Basit la ba nagdayta? Wan gayam, itay nagkuyog kami kini Sabrina, naggatang kami ni kadagiti masapsapol ti ubing. Sinaganaan men ti panagpas nga ito ni Sabrina, mami. May gayam dito ni Policarpio nanang. Kat, na istorya na kadagayo. Ang naggatang kadagiti alikaman tubing. Ay no, magkapungtutak lang unay. Ay, nasda awak nga rod adak ka. Punagmano agdadagsan kan. Nagbiitan na lang. Manupay lang aldaw agdandan na kami. Ay, amo maayano agsikong kadagos. May sagay upay. Nakayat agsikong. Apay kumaadi mo kayat. Katadan asawa. Kayat ko kumamatan ti agapukaw. Anyalangan tilangak nagsikukak nanang. Isadyak kayat. Napayagan na rin mo ni Madam Sabrina, sir. Imbaga na itay asarungkaran na kano ni namatasing sa mapantoy ti maul. Saan nakmatasong-sungbatan, isuasikan tinawagag pipita. Saan man gaya man anapan ni mami dita, imbagak matitikal man kan kuana nga umaylat na dita, uray awan aramidan na. Amangan no, adanton ninton madamdama. Awan mat cellphone na tawagag ko ma. Igatangag tumankit eh. Sige nga ron pipita. Wan gayam, inton maminsan arumbar ni Sabrina kadwaem. Tapno adda ka para bagkat kadagiti katangan na, wan? One set! Ay na, nagsiksikan iti dayta abadom, Sabrina. Bagay mula unay dayta besteda. Saan ko kumakayat? Ha? Namin pilit ni Policarpio ang katangag. Impadas ko. Mayat mat ka niya. Kasla saan ka natumpoy? Kasla, girl ka matan. Babae kuray tumbuyak. Huh? Oh, wow! Ha? Nagsiksin na iya babae. Oh my God, kamakaman ta. Ha? Ay, nakasiksiksi ka di dayta abadom. Sa agkursunada ka iti padam a babae. Ay, naimpak tayo may kay matlangan na natasing. Kanayon na kayo tumagin ni Sir Policarpio. Uray ta. Nasingpet ti manugang ko pipita. Ay adalata panagpain ko kenkwana. Imayak ta uray anya ti maitulong kaw. Siya kung di makamuka dagiti trabaho dito balay, nana. Uray ti salas kan ko sinala ko mati madalusak. Da kayo man langan di makamaw. Ay,
Adagbusbusina. Ang mga no nagsubli ni Policarpio. Wano nakagatangan ni Sabrina iti bukod na alugan. Nasaya at no imay matlaangan ni Mami Pipita. Oh, anya ti makunam iti daytoy ginatang ko alugan? Nang pintasan! Kasla para babae, dito alungan na. Uray anya alugan, lalaki wenno babae, maibagay lata. Amom, ginatang ko daytoy para kan Sabrina. At ti asawak gayam Pipita. Ay, impakada na kanya kitay. Daw asa na kano ni Buddy. Takadwa na ngagpasyat. Anya? Kadwa naman ang dadya bakla. Oh, ibabawik daytoy a kotse. Ha? Ay, susapaw. Pagimuna naman ni Buddy. Sige, ang sublikan iti unag Pipita. Madamdaman asumrekak. Awagak man ni Sabrina no salino tinapanandaken body. Jak lagi di palubo sa sabali ti amatipas nga ito ni Sabrina ken mangusar iti ginatang ko alugan. Sige sir. Di ta kayo pa. Oh, marwam dayjay abakla. Gaputa si Marde nga kon anagselos ken kuana, manggundaway matan. Gaputa muna nga adu ti kwarta ni Sabrina. Ano mo na tasaan asumungpat? Sumrekak man laengan. Ijay kwarto ti pangawagak ken Sabrina. No agkibaltang dayta babae talagang ibabawik dayjay kotse apara ken kuana. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV da tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ayan nga, matinday dyan yung baka ni Sir Policarpio. Pagsilusan naman ni Buddy. Katbaklamat tayo dyan. Apay adi mo kinakuyog ni Policarpio asimrag Pipita. Kunak man no isuti dimta nga nakakutsay. Ni Sir Policarpio ngagpaiso na nataseng. Ngamitay naman na kanya. Arimon ni Madam Sabrina. Imbaga na ngagpati pa langit ikotse. Ginatang na apara. Hindi pala sangyaw. Ay, talaga nga'y ayatan ni Policarpio ti anak ko. Inggatangan na pa iti kutsay. Anday tan. Ni Sir Policarpio. Nana. Pipita, iti planak man iti paborito ka Diyos. Ipanmunto iti kwarto. Wan sir. Siya kunti magtimpla iti Diyos mo Policarpio. Siya kunti mangidanon iti kwartuyo ka ni Sabrina. Mami, naimbagtanda kayo. Pasensya kayon, tanay makumikumak at saan kayo masango. Nawantian yaman na Policarpio. Ito na danwayak, sursurwan kayo nga agmaneho. Taanlat ta sumungsumbat ni Sabrina. Anya nga tati pagsarsaritaan da iti dayjay abadi. Bueno, anya nga tati madam mga aramiden da. Sumbat at daytan. Pasensya ka, nung saan ka nasumbatan na dagos. Madamang amin ti panagbitbiting ko ti katanga kabado. Diyan ka mo, at cellphone ko ti agriring itay. Kariring ti cellphone ni Buddy. Talaga gayam akadwam ni Buddy. Apay nga mo. Addaak dito'y balay, inisang petkon tay ginatang ko akot siya aparakan ka. Ni Pipita tinakaamwak ang nagkuyog kayo kan Buddy. Agyaman na kani. Talaga nga'y ayatan na kanya. Sige nga Rodan. Hani, ur-urayan ka dito'y balay ha? Naimbag tayo nawagan na kiti Hani. Talaga nga ibabawi kumanjay kotse. Nagmayat ti pa nagsarsarita may kanit Tiffany. Imawag kit din ni Policarpio. Uy, kilaat anasuron ka iti asawam. Idinto ta kastaon ay ragsak mo iti imbaga ni Policarpio ngayon gatangan na kaniti kotsem. Nagpintas nga ron ni Tiffany, Buddy. Nagmayat ti pa nag-isisam na. Kaubingan na. Agtawon na iti 18. Hoy, No, kahit na. Uri, suportarak ti panagkadal na. ay na, Sabrina. Agtumboy ka manen ako nakon. Napipintas amin na chicks ko, tapno among. Man ano, ang kasawa kami latamat kini Policarpio. Hoy, numaamuan day tati asawam. Ang mga nuagsina kayo. Huh? But-but nga nakmat, Buddy. Saan ka but-but ngan? At ako makastoy abiyag mo?
No saan na ka nga inasawa ni Policarpio, alaman? Iso nga agpanunot ka, bakla. Nagyaman ang kani. Nagapimpintas tingin natang mo ako, Jack. Tuwak na unay. Magustuhak ti panangawag mo kanyak itihani, Sabrina. Saan akong agsubli di opisina ta agrambak ta? Pag iso ko man, no saan ang nagawid ni nanang? Mabalintamat kiti aso kuno ni Jemalay. Inton maminsanan nga agkuyog tang agpasyar. Dito'y talaagan pala nga agrambak. Agpaisagana ka ni Pipita itinaimas apulutan. Anya? Agbartek ta? Hep. Aginunta ang saan tang agbartek. Bareng naparpartak ti pan nakabukal ta, hani. Sunak man iti. Alakat. Sakit yung kaya't nakasikugan. Hani, dito'y kalaang tabilinak ni Pipita. Wan? Saan nga kang angaw? Yung sakit di makaliglig ah. Makamot. Saan nakaskarina mapasamak ti kayat na? Awagak man kit diniktiba ni. Talaga aday ito ti pagkapsutak iti babae. Napudaw ka na ati tugtibog na. Tulagak anaimbag ni Buddy. Tatlong saan amaamuan ni Policarpio. Ay, nugyan na pahitayan. Tinggatangan na kiti kotse. Saan ko pa ilang nga ibagbaga ti planok? Kasaritak to ana imbag ni Pipita. Tapno saan aniba di ti kakuykuyog ni Sabrina. Daklaki ti palubos. Nga imbas asyak. Bakla ti makaputot iti asawak. Di pa nagbuenas. No ti anak da ti mangusarto kadag iti ginatang ko. Paya din anong dito kusina? Isaganaan kayo ka din iti pirindayo kinimada? Pipita, basit san tinabati a karne iti ref. Ikan ka iti panggatang mo iti karne. Mapan ka makitsanda. Panahik pa din na Gisbel. Tagumatang kanto pa yun iti arak kan pulutan. Arak kan pulutan, sir? Arak lagayam. Tati gatangam a karne kan ikan. Mangaramid kanto iti pulutan mi. Wan, sir? Saan kami ngagbartek, Pepita? Pagpaimas laeng. Amumon, pagpaimas itikaan. Kunak, numabayag kayo iti balay ni Policarpio, nana. Ni, nagawid kayong matladagos gayam. Ay, awan mati aramitak ijayan. Idila umuna arabi kalpasan di panagkasardaan na turo ka kiti balay ni Policarpio. Talaga abak ng timanugang nyo, nana. Kitain nyo dahi ito rilo. Kaya't mo asawat. Intad ni Policarpio da itakan ka. Ni Sabrina tinanggatang da ito'y para kanyak, nana. Siyempre, naggapo ka ni Policarpio ti kwarta nga inggatang na. Ay, nasaya at manta, rinigalwan na ka. Nana Tasing, saan da ko mga papala na? Ay na, saan ko nga ugali da ita, Barok? Na, ni Nana Tasing talaga. Barokit din ti awag na kanya. Saan ko nakabalan pa'y Policarpio? Nalakat ka mabartag. Kaya't kunti maturog. Agpulutan ka nga Ruden. Sana talaga sumrakan. Awanan ti pagyanan na. Paipak nimlangan kinipipita na kita. Kalubak tulatan. Maparga nga Ruden agid da Sabrina. Urayan na kiti nagtugawam ta atibayan ka aging ga iti kamata. Nakasidog lang nga runan di kama. Sa anak mo na yan na baratag. Kaya't kulaang mati aglailokan ka. Sige, kumpet ka kanya ka. Talaga asaan ka unay anabartak. Nabanglo ka pa'y laang. Loko. Sabari, sa talaga di panggat na. Paro sukak nga tan.
Talagang makaturturong ako. Ne, Sir Policarpio. Ay, naimbaga bigat kyo. Nasa pa man ngay may kayo. Gaputa na patag ti ibagakin ka, buddy. Ay, kwa sir. Dumanon kayo. Ay na, agnerbyosak matan. Ay, saan ako nagpalpalikaw tapno saan ako na amabayag? Sir? Mabalin ka di alikli ka mo ni Sabrina? Kwa sir. Sumat ngamin ti agaw awis kanya. Gag pambarkan o awisan na ka. Dak magustuhan ti panagkuykuyog yo. Agselosak. Ha? Ala ni sir. Saan ka kung mga agselselos? Oray man kat no bakla ka makasikog kalata. Mangtadakken kay tinawadwad agatan. Tapno la ang mayat ka iti kayat ko. Ha? Ay ko, nasakit yung ulo ka. Agkakapsutak. Basit matlagin, nainom ko hindi rabi. Sino nga tati umawag iti cellphone ko? Anya nga tati orasan? Hello? Sabrina, ni Buddy da ito eh. Nakasapsapa ka mang singa. Makaturturo kak pa lang. Saan nasakit ti ulo? Oy, anya anasapa? Aldawan. Sumat lagayam nga awanan ni Policarpio iti abay ko. Talaga nga awan, idi abay mo. Tanakapanaw pa yan dito'y balay. Anya ti ko nam? Imay ni Policarpio dita? Wan nga rod. Kan, masapo la mamam da ito ay Sabrina. Kasanon da ito ay pagsilsilosan nakmanan ni Policarpio. Naglangkong, nalaklakayan. Ay talaga alanggong. Pag ginawa na kansamat. Ay, yaklak, hindi kaya't akababagim amasela na bakla ti anak ko. San amabalingag si ko ka? Tenggam da ito nga ibagagkan ka, Pipita. Masapol asurutem ni Sabrina no kasta arumwar, ha? Ha? Ay, sir, kasanon ti trabaho ni ti balayaw? Saan na problema da ita? Awagan naknuko tayo nagkasarita ni Mami Tasing. Ta iso ti mangituloy iti trabaho. Kapapain mo akin na natasay? Ay, sukit din kag trabaho, imbisa siya? O ape a problema da ita. Isak mo ti agsweldo, sir? Saan mo apag problema da ita? Siyak ti makaam mo, sweldoak ni Mami. Mga yagpay ket di a iti kadwa nga agdalos tapno saan a marigatan? Saan a problema ti kwarta? Saan nga itidyak kayat, sir? Saan ko nga ireklamo? Saan ko trabaho na ita? Kat ibagbagam lang aruden. Awan nga agpaiso iti kontrata da ita. Ang makisarsarita akken ka, Pipita. Awangan nga min no saan na kayat ni madam makadwa iti papanan na. Di ibaga masyak ti aking bilin. Ay, sir. Saan arumbang nagbutan ka? Siyak ti makaammo ken ni Sabrina. Nangag ko tinagsarita niyo kini Policarpio, Pipita. Ha? Uray di alakay ti mang suswaldo kan ka? Siyak titong param. Pambaram, amang surot kanya. Madam! Masurunak kini Policarpio. Amuna ang bakla ni Buddy. Pagsilosan na. Ay, hagtok yung anak ko mga talaga, madam. Saan ko kami natrabaho? Tipat pa trabaho na. Amukmot na bakla ni Buddy. Kat, Nang yakmot mabalin, nasa lungasinan ni Sir Policarpio. awan ka di panunot mo, Pipita. Saan ka matapas pasurot iti kunang? Saan ka ngagkibaltang, Pipita? No di mo kaya't amaraman ang tiki na silusa. Ay na, dahi tangarot ti problema kita, nana. Amumat tila kay amanugang nyo abaklaak sa pagsilosan na. Jakmat ngarot maawatan. Laklakayan lang arudan. Pagsilosan nagpailaang. Di nala pampanunutan. Tumboy ni Sabrina. Uray man kiti dakkel ti baging. Ay, di nagtukot. Bulbulwon ti anak kyo. Narmat.
Bayan, nakasaritak to ni Sabrina inton mapanak ijay balay da kini Policarpio. Saan Nana, kami- Nana, umawawag ni Sabrina iti cellphone ko. Hello, Sabrina? Makapungtutak yan ni Policarpio. Nadyak makatepal. Pasubsubak na oray mapusi ti pamarna. Ha? Ay, nagungot kan aya, Sabrina. Tomboy ka talaga. Ang mga no aginaw ka, ket ay paginawan nak. Ay, kalang agtulakit nga ron ti anak yo. Anya nga anak ti bagbagang. Saan na mabalin? Asika ti kaing-ingas ta anak ko. Kat, kaya't mo lang nga ron ti agsikog, ha? Kayat mo. Asika ti ito sa kabutin mo na dyan alakay. At takal ti bagim. Ay, Nana, agpungpungtot ni Sabrina. Ay, da kayo ti makisarita kan ko, ana. Manibasan lak ni Madam Sabrina. Tay saan? Ngam nasurutak mo't laydakin ba di dito yung maul. Natangken ti ulo day tabakla. Injaya aklang aruden iti dakkel agatad. Talagan sa nga adda relasyon dakkel Sabrina. Ay, talaga na ito alakay. Nakasilsiloso mo. Ayan na nga ron itapipita. Anda na itay iti na dyan pasay. Ay, saan dagit kita kalimain? Ang subli na. Ay, saan kayo kumagpadlaw? Ang na may lasin na tayo. Kaslag dardaras da. Loko da kita. Nagpintasan da a babae. O kasta kung makaubing ti asawaag. Oh, dito'y ka lang pipita. Kan mapalin mo ti agawid. Awid. Anya? Ay, sus. Yak maawatan ni Sir Policarpio. Kaslamat din na dyan ang pintas. Babae niya sigat. Sige pipita, agunay kan sakbay amadlaw na ka ni Sabrina. Nang runa no makita na tadwa. Ang mga no saan lang nga ungat ti ganabam kirkwala. Sige. Ay, sige sa. Nandiyan ay. Asidil ka ni Dente babae. Ay, ang katalunan na kay di pagturungan ti babae. Ni Madam Sabrina. Nagsarimadang daki ni Buddy. Nagtrawdan. Ay, pumanak mo na dito eh. Pinakituloy yung trabaho. Nanyawin dito. Paparami ta kanya ka. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Talaga tumboy ka pailaan. Oh. Apay nagsardeng ka. Kunak man no kamakaman ta day jay babae. Saan mo ka di ang malasin? No, sino ti aday ti masangwanan ta? Policarpio. Oh my God. Ni Policarpio yung agpaiso. Ay, delikado da ito yan. Kasanon, agturungan dito ay ayanta. Relax ka lang. Saan ka nagpadlaw? Kung anya ko matikabutang mo. Agdadaanon tayo matgayam dito yung mall. Ay, sir. Imawag namin ti may nga amigo kat agkita kami kanong ditoy. Oray da kami kin Sabrina, sir. Naira na lang nga nagkita kami dito yung mall. Papanan yung arudan? At kami lang ar dito yun. So, pagpakuyog ka kumakinkuanag ang pasyar. Nawan mo tida, kastasat ka di Policarpio. Malaksida, no, kayat mo si kati mangkuyog ka niya. Awan dakas na, no awan lakat ti dakas na aramidan nyo. Sige, panawan kayon, bye. Di mo lakat na si putanan, buddy. Saan na ta kumanap kita? Dapat ka nakitsenda ko na kumapipitang awan matibit-bit mo. Kuha na natasay. Nga tatipang barko itan. Hey, nakapasyal kayo man. Nabawan mo ni Madam Sabrina. Nagkuyog daman nga tan kini Buddy. No sa di naman laditan ti maturturong na. Awan mo't nga may nararamidan na dito eh. Tulungan na kumaan ni Policarpio kadagiti negosyo na. Pero oray la agsingir kadagiti papaabangan da. Saan pa ba't nga may napan nagsisingir man yan? O sige, ituloy ko ti trabaho. Tulungan ka laangan ngagtrabaho, Pipita. Nalpas matlaangan nga daag dito'y pag-urayak ka ni Sabrina. Nagyak lakat na si putanan. Ay, Sabrina, ang mga napagsilosan nakmanan.
Ay, awan anay ti panang sursurot ta iti dayjay a babae. Nakasaysayang nga rod akong daway, buddy. Unsa na bali? Awagak tulangan. Ay, talagang agtumboy ka manan. Kasla saan anak kapapati? Nakabesteda ka, ken nakangato tita kong ti sapatos mo. Nakalipstick ka pa eh. Anya ti bibiyang mo? Ha? Nawan ti bibiyang ko. Di, saan nakton nga ikoy-koyog inton maminsan? Loko ka. Ouch! Ouch! Anay ko? Apay nga eh. Nablunsamot tanti paragpag ko. Di ka man. Anay ko? Di ta kadakkel ti bagay. Ay, ouch. Ay, dayjay ko mababae ti pagsilusan ni Policarpio. Saan asya? Limteng kayo gayaman, madam. Kapampanaw lang ni nanatasay. May gayam ni nanang ditoy. Tinagabong man nga tan pipita. Nisan! Namimpilit na titimulong sa trabaho. Nang sagad-sagad matlakad di atin naramit na. Uray pay. Saan ka diya makabanog dayta? Madam. Saanin a dayta? Saan ta na paatidugan ti saritaan ta? Magpuno ka man kanya pipita. Binilin na kakadi ni Policarpio. Analimad asiiman na. Ha? Oh, apay, asaan ka makasaaw? Puno lagi ti tiyatap ko. Nairan-ran ang lakit din. Nakita na kami kini Buddy, Jaymol. Napagimunan naman ni Buddy. Aga pa kami. Uray agaramid iti pinarparbo nga istoy ha. Tapno mapatalaw ka. Ano? Bulbulwan na kapay kiting. Ha? Bulbulwan na ka na. Diyak mo iti palobos ha. Adang randa. Anya ko matigaguro ta kanyak. Anya ko matbasal ko kas pangarikan. Tapno dakas mataramidan da. Ay, ni matiamin Sir Policarpio. Apa yung pagsilusan na ni Bani kat bakla na yay? Yak lang mamatimit nga da relasyon da. Awan ni Sabrina iti kwarto mi pipita. Saan ka di pa'y asimmangpet? Ay, si Mang Patisan nga remormat lang. Imbaga kami kan ko na nga imay ni nanatasay niya saan anak kauray. Kat, saan ka di nagatap ni Sabrina? Nagatap sir. Nagsanod-sudan na. Ngam sa namot niyang pilit at pinasurot yung kanyak. Tapno paliwag. Ngam pinalakan na. Papanawan na ka daw na mapanagnagan na tiyatat na. Kat, anya ko matikarbangan na amang papanaw kan ka? Isunto pala kat ti papanawag. Anya? Talaga nga aramidag na ita, Pepita. Numapanagnagag ti atap ko alipliputan nak ken bati. Ha, namagpayan no dahil abakla tinakasikog kan kuana. Ay, sir. Bakla, mat ni Badi. Uray man kat bakla. Saan ko mga roda makasikog dayjay? Ha, kasaritak to inton sumangpet. Saanan ani Badi ti kakuyog nangagpasyar. Si kanti mangkuyog kan kuana. Kat no maipanggap iti trabahom, siyak a mismo ti mangipamuspusan. Bakak lang aro din kinipipita. Asan na kayo tagabunanang? Sana ka makatupal kabilag. Ay, hinay. Saan abalasan ka? Di ka kadimabain kini Policarpio. Apay kumakabain ko kadasawak. Adasan na kanunungan ni Pipita. Uray agsina kami at isudan dagdan na. Ay, hanya ka di day taamapan panunot mo. Tumboy ka di pailag. Mainsultuak man nanang. Pagimunan nakiti ni Badi kat bakla. Pagan ano ngay. Adda na kurso na dak anapinta sa babae. Anya, tumboy ka di pailag at talaga. Yak mo nanang. Saan ko amaliklikan ti panagkurso na nakiti napinta sa babae. Aglalo no napudaw kan natidog tibok na. Yakon nagsubli iti opisina itay makasangpet ag Sabrina. Inuray ka tapno makasarita ka.
Kasan na patagtibag ang kanya ka? Anya ka ni Dayay? Saan lata nga agnaknakam ni Buddy? Magusgustuan na kaakakakuyong. Siya, ti mga awis kan ko na. Pag imunam ka di man ang Dayay, kat bakla. Uray man kat bakla. Lalaki pa lang dayjay, kat makasikog. Na, yak man magustuhan day ta ako na. Sakti adda karbangan na nga agungat. Masapol atong palenak. Namat gayam ti agungot day kaya na kay. No adda ti papanam ni Pipita ti mangkoyog kan ka. Anya? Kasanong ti trabaho na katulong? Saan mat nga taa ka na yun, arumbar ka? Wano saan? Kasaritak ni Nanang nga isupay lang ti mga ramit iti trabaho ni Pipita. Naglaingan ni Pipita. Sweldoam ni Pipita tapno surutan na. Ni Nanang ti kakaase matagabo. Aguli magkan! Saan ko tagabon ni Nanang mo? Sweldoak no iso ti kayat mo. Mano ti kayat mo asweldo na? Talaga ang makaungot kan, Policarpio. No di mo kayat ang makaungot ak aguli magkan. Saan ka nagreklamo? Malaksid no kayat mo ang maatake ak. Kat agasawa kayon ton ken ni Buddy. Nakalagip ni kamo itong ang maawag ah. Hello kamo to, ni Magarabim, kumusta kan? Ay, naunahan na ka ng kumusta, Pipita. Ay, nasayatak laeng. Nay, dandani kaya mo nagtapos na di abulan. Awan man, kaslamok lang di pampanonotam. Aldawan tumanan dagiti puso. Un nga ron, nagdaga kumaditoy. Di masagutan ka kumamait. Uray sabong lati, cauliflower. Ay, si ka talaga? Nagadungot asabong ti marapait kita. Sa bagay, nangina ti cauliflower. Imbaga malam niyo, madam. Dahil 20 kapiyaw. May tayab sakit iti panunod mo, Pipita. Kape ay iti pinatimpla gakas. Ay, naglawag mo't akape. Yan ang ko ang bagayo. Kaya timplahak, madam. Makipinapilit ka pa lang. Gusto mo maditi bagi ka na migatan. Kastamanin iti kalman. Kan nalipata mo, tibason mo kanya. Awan mo't malagip ko. Basol ko kada kaya. Magulbot ka pa lang. Amok, pagtultulagan tak kini Policarpio. Inasarita nak idirabi. Asi ka kanon ti kakuyog ko ngagpasyar. Ha? Nalaka ka lang nga libasa ano kayat ko. Madilang amin tibagik. Rumor kan dito kwarto. Tayong kagtimpla ti gatas. Uray, inumagtumat lang dito yung kape. Wan, madam. Saan nga iti kanunungat ni Sabrina agaputa anak ko, Policarpio. Siyak ti makapanagnag nga awan ti relasyon da kini Buddy. Uray bakla ni Buddy, kan amom mat atumboy ni Sabrina iti, agkagayuman da. Saan dak kumamat akagora, mami? Kaya't ko laeng met ti makasigurado. Karbangak dayta kas asawa. Anya nga rod ti panggap mo ita. Kaya't ko ang mabantayan anaimbag ti asawak. Iso nga imbagak ken ni Sabrina idirabi ani Pipita ti kadwana armar. Imayak tapno kasarita kayo kumanga agyan kayo pay laeng ijebalay. Mabainak nga rod barok. Masansan nga umayak ijebalayo. Nga mabainak nga agnaad. Da kayo kumangamin ti mga rami di ti trabaho ni Pipita. Nurumwarda ken Sabrina. Anya? Ay, saan matkit di anari ka ta pagsasaritaan day ta Policarpio? Inton bigat lang arudan nga umayak. Ay na, aldaw lang arudan. Nakaida ka pailaan? Kas ka madlaag pamarot a manok. Anyaya na kitang ipagpagam. Mabusta matitibagik. Kakapsot ka naglalanutak. Ha? Ay, amangan no agdadagsan kan. Pagtanaga, kung naglangaruda na dyak kayo taksi ko. Mabalin ayamat adi ka agsikog ket ada asawam. Ay nasyak la kumanti agsikog. Tanga ka talaga. Ha? Mabaling nga ron nga agsikog ka. Kano lalaki ka. Kano agdadagsanak. Ang mga no atapon ni Policarpio. Sikat amana. Ha? Ay sus! Oray mataya kasi dudot-dot.
Nagkapa kami kini Policarpio ni Rabi. Muna matgayam ti ako nga. Ay na, talaga, ipay-payso na pagsilusan na ka. Ay na, naungat gayam. Ay na, mabutengak sa ngarodan. Sige. Sigakit din nakatulong ti mangisuro kanya. Makamunton. Unton maamun ni Policarpio Armuara. Tapnawan ti problema. Saan ko nakakuyog ni Buddy? Ang may saglatan. Barang makita ko manan ni Simonet. Ijay mo ti masansa na pakakikitaan mi kini Buddy. Minusaan. Ijay parke. Ay, talaga napintas ni Simonet. Ado ti agar anam kan ko na. Tiwakit din. Nagpayagan ni Simonet. Taray ng samat tintintid kakunkwa na nga igatang na iti halo-halo. Ang samat makukwarta na dahil babae. Ay, aday tagaya mo ni Simonet. Sino dagiti kadwa na atalo lalaki? Kasla, anda nakakita ako ng kanakwana. Ayan, apay nga yali ni Basan nak. Apay asinurot na ka, pipita. Ninana kasi hindi nakasipol ka na kayo Armuar. Binilin nakasurutin kayo. Dumarupan dagiti talo lalaki. Ay, agpatingga kayo dito. Anyip nyo na rayaw. Apay, lumaban kayo. No saan ka pinasurot kini Pipita? Abangan no na isang magkakuban. Isumat lang kaya mo ay nakita ka na lalaki ang simurot iti mor. Nagdawakas lamang mo na kayo. Kamang ganti sindikato na dyan. Inaramat na lang na dyan babae. Naawanti amo ni Pipita iti karate. Amangan no nairamraman ko man anadang ranti si Kugmaw. Nanang, kasanoan na amuan yung agdadagsanak. Nadlaw ko nga raw dakiti gungunay mo balasang ka. Pipita! Agyaman naglaunay. Saan ka nagbidot iti panangbilin ko ken ka agwardyaam ni Sabrina? Kasanon no adadakis na pasamak iti junior ko. Di mo pa'y sigurado. No agdadagsana ka talaga. Kasanon no babae. Di junior Pipita, agyaman akmanan. Oray siya Pipita. Agyaman ak. Awan na nyaman na. Ay, naimbang. Tasaan na nagbaligid na kaya iti ka sa panggap na kada kayo. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang kumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tinaksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman. Di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.